Bulevar Kralja Petra I je od ove nedelje bogatiji za 50 parking mesta i 1200 kvadrata rekonstruisanog kolovoza i trotoara. Završeni su radovi na rekonstrukciji parkirališta na Bulevaru Kralja Petra I kod broja 28. Rekonstruisano je 50 parking mesta kao i 1200 kvadrata trotoara i kolovoza. U javno-komunalnom preduzeću Parking servis poručuju da su radovi završeni u predviđenom roku, kao i da teže da građanima Novog Sada omoguće što više parking mesta u svim delovima grada. U Parking servisu kažu da je nakon novog parkirališta u Radničkoj ulici, uređenja parkirališta na Štrandu i na Trgu Komenskog, 50 rekonstruisanih parking mesta dostupno i na Bulevaru Kralja Petra I. Dodaju da nastoje da uz hroničan nedostatak parking prostora građanima omoguće više parkirališta i na starim lokacijama. Iz ovog javno-komunalnog preduzeća ističu da su u novo parkiralište uložili sopstvena sredstva kako bi stanarima kao i svima onima koji posećuju ovaj deo grada omogućili lakše, brže i kvalitetnije parkiranje.